ننهض بدمشق مشروعا بعد مشروع ونحول مواقع التعثر إلى مواقع إنجاز. هلبت گرینگیا و پروژه دوی یکی ده یکو براستی جبو مزنترین کمپانی خواجهی و ناودولتی این کده لور بن ناوندکه و ده به جهه کی گشتیاری جی بگوتنه که تشتا کو از دخوازم ببیجم نسی بیه که بلکی او ده همو تشبه و کبراین بریزانی زمان هنده همو پیوستین خوی نابوری گشتیاری یا جی دارایی تیده ببینن ji şêwirmendî kompanya û baregehan da ku dest bi operasyonên berhemanînê û programên geşepêdanê li derdorê bikin û ne tenê xelkê Şamê li derdora herêmî jî jê sûdê werdigire ji bilî parêzgehên ku dê ti serî de sûdê werbigirin. Girîngiya wê li vir e û ez dibêjim ku ev destpêkek e ku kar û xebat tê de ranaweste. Bi me re ji bo projeyên nêzik amade bin ji ber ku em ê dînema radgehînin lê em bi cîbîcîkirinê re ragihînin. Helbet wek hûn dizanin proje li ser rûberekî 206,000 metreçargoşe li ser erdê û 140,000 metreçargoşe dibin erdê de ye. Ew ji 6 bircan pêk tê, 3 ji wan bircên îdarî ji bo ofîsan in. 2 birçên niştecibûnê û oteleke 43 qatiyek û şoqeyên geştiyarî û oteleke 5 stêr dihewîne. Bêguman, proje navendeke bazirganî û rawestgeheke otomobîlan ku cihê 3,000 otomobîlan tê de heye li xwe digire.